Magidu, Burma da Leo, India Gidu, Manipur in Manipur da Leo, Haina clear cut Adum Adugi, Orisin Purang Nabagi da Makta, Sigi, Mitop, illegal immigrant, infiltrators, Haiba Mayam Singse, foreigner, refugee, Sigi issue Mayam Singse, Luisin Nabagi da Makta, Yelho Midu Kanano, Haina, clear cut Adum Lay Rabanina. Sakarna lep Rabanina, Adugi yellow missing to Punsin Bamatota, Haibagise, a Hoina so Hanjin Hayeba. Unfortunately, Hodong Tebagi Maram Oram Gani recognized settled tribe Kuntra Marisi Sida Kunitoizina a Naga ni Haina Nagagi common ethnic name do Yaraga Dum Laeba. 22 communities in Manipur say they belong to a common ethnic identity called Naga. A Naga macha ni haina apun bagi damakta Naga haiwa wai se except or adum laiba. Lemho riba trani thoi gi manung si se da lusai ga ralte se mizo haiba se koi se kuki sukna nate haiba se clear cut leba. Se gi tra manung si se da Margi su tongana distinctively dum lasereba adugi mapan lehore mapan manung si da taret se akoi se chochampur maroi na chochampur the best to keep mayam sing se paite ne wifi ne gangte ne simte ne ko aduga su te ne admain to duna zau ne mate ne moise akoi se zomi ne haibane ba do rilem hori ba ni se Thadou ne ba Thadou ga any cookie tribe haiba 2003 da hapchin ba anybody from anywhere da lakpa yaba mi sing gidu scheduled tribe oi ba yan na ba gidu ne ba adu kangbu du ayam ba sina Thadou gi lon ngang ba Thadou gi phi set ba ko yes aduga Thadou gi sagei su oi ba Thadou khun da su ta ba Sigi problem sidai sineba any cookie tribe si tora kan sida mitop sing se anywhere from ko around the world si sida adum pusilak pa yaba gi sida scheduled tribe taba taradi adudi by virtue the Indian citizen adum tadro adugi kangbu sing dune hojik any cookie tribe haibe se hojik MLA ani leye saikot gi MLA Paulin lal hokip ne henglep gi MLA le jamang hokip ne ba Hokip man oi tarabas onima mobani se any cookie tribe ne ba karai degi tholak pra karai degi hodok pra haibe se mui ge se yamna doubt leba ko verify to ba yaba investigation to ba yaba pot amane ba sidagi ne ba hoi mayamna cookie su Thadou su chap man ba ne haina confusion leba se to godo bu Thadou gi sinna lalo ba amata leita ba Thadou gi loan su cookie gi loan ni haiba Thadou gi phi su cookie gi phi ni haiba loin to ra kan sida noi khauji ko ji khangi duni Thadou di oiba adubu political power pai ba gi maram oida deputy CM ni na moi sarkar su pai bani na sarkar su oi bani na akhoi kai to ba ngam ye kai su to ba ngam de ba hoji last 60 years sida Manipur statehood pori phang ba dagi moi na Thadou gi loan se cookie gi loan ni haina kanna change to ni ngai gi damak to ba last India government na moje yo ga thama kan la lo ba mu ka simbira kan chi da Thadou gi population me yam sing se moina season na dum lakpa political power se karai de gi lakpra gan de gi lakpne nongmai ma ton de gi vote se capture to na vote se ka hala kan ji da sarkar da yaw bne ba du matung du da amuka laisang church haina church se moi simayam sing se moi gi cookie supremacist ki pillar ne ba simayam sing se da moi se phajana backing to ra banina Thadou gi society se overpower to ra kan se da lepo phamu haira kan se da Thadou se moina ko kodum bithla kan se da sijina ba ya ba mo da sijina ba ya ba gi type da mekei de su to ba Naga da su to ba adugi fifam se adugi mentality du moina hojik se apply to se lak pa ne ba Meti su todo lepo pamo haina cookie supremacist kambu na Thadou di overpower to ba gumna meti su toge to ba Naga su toge to ba hating ba tam da hat pa sigi cookie gi modus operandi sine ba akoi Thadou sing na thola kan se da natte akoi na thengna ba ya ba yel homi sing na akoi na thengna ka do ba se any cookie tribes hai ba
cookie ni hai na ideology subscribe to ba naharon na back to hi ba license church na back to hi ba political power sa paisin ba mi si mayam sing sine khoi gi common enemy manipur gi apun ba manipur gi unity gi damakta threat leiba mayam sing se sini hai bi je khoi na hanjin na tamba tara ba su manipur praja mayam sina khatang understand to da bagum to bagi maram oiduna ngasi se naga su kukini haina dominate to hi ba jaga da chat pangamdre meite su kukini haina dominate to ba jaga da chat pangamdre akhoi thado su fear ki dana dum leire ba adu ki oitara di yel homi maroina naga gra leiriba organization aduga community kunni thoi thado aduga kukisuya ya da ba mizo cookie suya yadaba zomi cookie suya yadaba mar aduga meite khoi mayam sing se pulla kan che da cookie gi supremacist force mayam sing se ideology violent oiba radical oiba ideology se khoi na crush to ba mathau tai ba not by gun no mai na khoi na khat na ka do ba na te ba no mai da chat la kan attack to ka do ba na te ba khando kan che da identify to ra kan che da khoi na si gi yam sa thi ba terrorist oiba violent oiba separatist ideology se khoi na crush to go do ne ba sigi da mak si jinda khoi il homi mayam sing se pun ba mathau tai ba yes thado khoi na luchinga kan si da step lo ra kan si da mairo ina imphal na yabira kan si da maitei maro ina manipur csos me na yabira kan si da after 2 years seni matungda last August 2025 dagi di koi thado gi delegation me imphal da lakhre ba adu da thado gi peace mission da laiba myo ema se assam da kuki sing na hatbi ye ba muka adu man do du na la kan da eng si da phamba yare mayam na di escort pi du na adu da to du na highway no I don't need any security si manipur da lei ri ba maro ina meitei zati highway se yam na pukchil chawba yam na icham chamba yamna minungsi leba zati amani haibese akhoi thado laiba ei khak nate thado leba mayam sing hojik leiriba mayam sing so police gi security yaudana akhoi che lakpa hanba ngamme ba aduna takpadi meitei haiba zati se yamna phaba zati amani hojik se thado ga meitei gi understanding se la kan se da akhoi so freely infal da dum sijin ba yare haiba ge se utleba pataba wakhan ni hat gumba cookie gi ideology ningba mi singdi mapunsi de di imphal da lakpa ngamaroi ba shanti tona se hai su home ministry na cookie gi leader unpi ne atei te ne tora kan sida amuko ga 6 fire gumba gi type to get tora kan sida suya ya de bu moi ne ba so akhone yingba ya ba se kaino hai tara di akhone thengna ba yelomi sing na hojik threat lady ba se kanada threat lady no hai di cookie gi supremacist extremist oiba separatist ideology kamu siga akhoi gi threat ne ba sigi se ko kamai na thengna ga ni si mayam sing se crush to ba mathau tai sarkar na su cookie gi rock element mayam moi gi tari ba jaga khara identify to ba ya ba ne moi gi jaga su yam chau ba jaga su na te swai da lady ba cookie gi militant oiba terrorist oiba kambu sing do identify to ra kan da crush to go do me control to go do ne ba moin adagi la kan da lantara kan da akoi da manipur da aggression to ra kan da moin manipur bu khushi rashi to ba ya ba gi fifam na jade hai ba se akoi homi sing na para tam pham thok khre ba it is too late now thingman khre ba hoji personal interest me am thamdo kan da akoi ILP ki rule gi matung ina yelhomi mayam thamba mayam singse tama kan sida any cookie tribes haiba universal dagi lakpa yaba cookie tribe mayam singse muthat pira kan sida NRC tora kadi mitop singse laaga su any cookie ju da leiro roiba hojik mitop amar khandok tara basu moise any cookie tribes adum leiba tara di adum changa kani ba Burma dagi Bangladesh dagi ateke adum changki gani ba so manipur praja mayam na khoi na hojik khanga do ba se dialogue ne community understanding ne ilhomi mayam punse punningai gi damakta unity united manipur gi damakta khoi punse ko manipur kan na ba gi damakta khoi punse ilhomi mayam singna mitok handok na ba gi damakta punse sigi common goals da khoi chatmin na ba mathau tae ba
Hujiju lady film sida going to see them topics summary Lenaba, Nagataru Fazin Kramatunda, Kuki, Fazilamba sing di Warishana Matunda, Thadou Pikre, Kadimata Makoita, the Asoga Fan Yaudana, Hazana Sinakra Matunda, 24-hour fadring Eda Nagasing Kukina Fazilambadu, Sina. Adu suyam tamthi bumda makak aga koi leramba film da thekna ki haiba tare oirali film sida India haiba se malem gena koi military da mari shubu film da leira position da leira adu gumba malem da ki hanba ngamba koi terrorist ki acting sathrak bu matam da khudak laman khumba ngamba koi tawsing thokhiba dum koi mi mang da ukre adu pick laba India gi state ama da tholiba sigumba mioi ba fazil laba matung da makak aga hatokpa sigumba thodok si terrorist ek win lawroidribra aduga India lengak na masidai sida lawriba role koi pick laba state sida tholiba issue 6 sida loishin bagi matang sida India lengak na lawriba role aduga manipur lengak na hoji paikhaliba irang loishinna ba aduga thokri thodok sing sigi justice pina na gudam lengak na lokhali kongtang sing kamai yengbe terrorist act oibagi maram oiduna National Investigating Agency NIA da sina thokhibane ba yes adubu missing case do terrorist act or NIA gi schedule offense parliament na pass to khiba bill gi da yaw khiba act olama matung da sigi law si sida missing haiba se mo gi schedule offense na chade ba yes adubu kamaina ubaya badage hairadi tangtra humdoi da phakre tangtra marida kukin pina mitarup se khoi gi custody da leite khoi da custody da leiba se trani thoi amaga ani tramari pulap haibne pa tangtra mga sida khutsin na gre tramga da khutsin na kan sida som sai de so tramari kukina puthokhi ba tramari jo chap cha da nagan so puthoe ba adu isida mitarup se mangrabadina thiba phangdrabadina but they are abducted, they are kidnapped kidnapped do ba abduction di oiba adubu moje thiba phangdrabadina kuki side na puthok pangamdrabadina naga na so tramari se detain to khreba yes detention to khreba adu 15 May dane ba do gito then comes 16 17 May adwa yudada mayam na manipur sarkar na so khangye bharat sarkar na so khangye mi se sigre le hidre haiba so khangye khoi na so tv gi sigi platform sigi discussion si de so ko fasan adum hai khre ba but manipur government na combing operation chathari adu da ne haiba si su ta dre ba ta hidre ba because they already knew that they were no longer alive hingdre haibado moi khangkhre pa adugi maram duna kamaina to batara di kamain to batara di sigi crisis hai tare thodok se manage to ba ya patage misi se hana kam pothok kani kukin pina claim khoi oidre hai re mi budi har khre hai khre kana na pothoga khoi na hekta chatlaga police na pothok tara di som sai gi na kuki gi mitra mari do sigadra naga sing na dum hat kadra adu siba muong ji pura mutilated ni na som sai gi si da naga sing gi se yamna chauthok kadra haiba gi se manipur lengak ne bharat lengak ne se ni sina manage to raga wakhan du kok du thadara kan ja kamaina kari muong da design to hi bane pa yes arrangement do adu tolongen sida finally kuki in pi manipur gi shutdown so dum chathare mitra mari du lothopyu hai naga na di tramari di anytime pi thoki ke tarup ki status du hana piu hai re du muk na madu da pai dei te badagi manipur sarkar na kan na tora kan sida United Naga Council se unare ba adu mamang du da charge leader sing su mi thadok na bagi ni ma ge di thajin khre adu gi manipur Baptist Convention ne CBC ni ai ne atai te charge leader khar su thajil le adu matung du da kai to badagi hai re di United Naga Council ga su manipur gi chief minister unare adu naga legislator ga manipur CM unare du dagi sibadi moi gi di leader sing di khangba praja da di haidok pa ya da bagi ha hetang haidok ta ba adu gi maram du na NIA da sina thok khre ba adu gi NIA na losin de ba High Court ki proceeding tangmari da tho akan china NIA kangbu na ekhoi da adu gumba di yodri hai ba
maramdi missing haibadi dead ne terror activities ne haibagi de confirm ta dabani na NIA gi schedule offense to ching dabagi maram oduna pak piba ya dabagi port procedure ama leyaba whereas on the other hand khodam ma pige ba sigi litan gi manak to da thawai gi kuki gi ani hat padu mars tram doido khodak to da mars kundu da Home Ministry na Counter Terrorism Division na CTCR gi division do na khodak in tangkun do da in just 7 days 7 days of the incident do da NIA da khutsin na khare ba kaino gi pot do misi hi ba gi do hoje gi missing case ni na hekta pai ba ya da bi maram oi do na to hi thodok du ne ba whereas NIA da pigini high rabdi na high court na adu gi tare representation tha hi ba complainant victims mayam gi imung sing gi do NIA na han na superintendent statement low row happening because of the police inaction. So 23rd May na 4th June do the yung about 10 days to the seriousness to later bra Manipur Sarkar gi adu gi pot to ne ba hang do. Now hoji kum ka lak patara di sigi mark sida kai thok ke hai tara de khone yung ba ya ba se May 30 to the kukin pi na mui gi shut down to de facto da ko midu pithok traba rabasu shut down do lo thok reba June 1 da kai to ge hai taradi India government Governmental government na fazana arrange pre-arrange to ra kan da United Naga Council to kan na pressure peer kan da mi thadok na ba gi damak da program fazana sille ba Home Commissioner ga to do na da yam na chaw na ceremony adu da yam chaw na to ra kan da United Naga Council got backfire adu da gi United Naga Council gi leadership do pathak to da naga sing na khoi da karim ta pau pi du na status khang du na khang de bi da kai gi pithok pra hai ba question la ba yes now adu gi backfire la kan da high court gi proceeding la kre tangmari da manga da tarup da muka la kre ba adu gi maram oiduna kai thoke hai ra di tangma pan da just 7 days hafta ma manung da tangma da fail oire tangma pan du da myu tarup tramari se thok kre ba muka yes adu ga the very next day ni that June tang tara du da yengwa ba som side to the meter tara du puthok e ba now hoji yengba ya ba se mi tara leba se gi political arrangement lebani na what type of political arrangement was there nimit kun tha he na mi sire tang same day da tang tra hom da sire hai ba do tang June tang tara da puthok hi ba tara di adu gi same last 1 month do da kari arrangement to ra kan da kari to hi ba no politically kari main kamai na to hi ba no hat pa mi sing du na kamai na police da puthok hi ba no kamai no pham du khangi no operation du kamai na cha thare no last 28 29 days kumbodu operation du ningti da dum chathak hibra chathatabra or kram kan da gi khang khar ge pau du kamai to hi ge haibe sing se investigating agency ge pot se hoi hoji ki oina ri high court da gi phajna accountability se ko hai tare diary case diary se puthokpa yaba fifam da maleye pa maram di the way how it has been managed politically influence yauro badina si the investigation gi si the phajana koi thajaba yaba na tre do da gi ne ba kaino yam sing na mayam na lauri se adoi tare di government su criminal to hiba maroi na elets Cookie National Front su gi militant kambu moi na to hiba thodok ni na moi involvement yaw ni na adu gi makok gi kaino nupi do muka sarkar gi amuk oi rabani na nemcha do kaino gi deputy CM oi rabani na CD justice di phangba sungam ngam moi haina magi lothok na ba or resignation gi namak sina kanna peoples of Manipur high respective of Naga or Meite or Thadou loy namak mayam sing se resign to from toy moral ground high be se koi na mayam na laubu du ne ba adabu Manipur se yam na unfortunately sigumba thodok se tho kan si da moral ground da public sentiment ni kan si da pham thadok ke hai ba na te pham oina kan ge hai na durom da yam kan na thorang se chathari ba very unfortunately now hojik se kidnap to khre abduct to khre missing tare NIA de pi khre yo de to re finally mitra tramari pitho matung du da de badi du phangkhre mi chamari han na du da loi ma phangi haye adu de gi hostess ma'am du detain to hi ba mayam sing du release to ra kan da mitru gi de badi su la e hoji je mong ta na yam na inhuman room se da la khre ba now justice haibe se for 6
Naga sigi maro ina sigi se kamaina phangani sineba investigating agency gi NIA di sinagre NIA na sinagani to godubu time bound na trabadi justice haibase justice delayed haibase justice denied neba dumain to duna sigi se yam chawna leba the people of Manipur lost faith in the trust of the government ga praja se mistrust le reba Yes. why because the way how government is arranging and how the trying to deal and trying to kamai pithok ka do muang mayam sing se praja hoina government se thajadreba mistrust le reba trust visit obviously government is the authority government na toge haiba do ngum meba because they are the authority Manipur da authority haiba se government ne government na toge haiba di toba gamini togodabu government se praja na thajabra Taza dabra government have to matam gi laki ba pot neba sigi question neba zik lady ise in this scenario deputy chief minister amagi kaino nupa dugi luching ba organization bu sigi mitra hatpa phaba khotpa sida yawe haina highly allegation to rangai sida adugi same deputy chief minister du lengang na adum thamba tarabadi will the people of Manipur still have faith in the government adu government da adu sarkar da thajaba legadra haiba ama leyeba adu main to duna example amada hanagi former chief minister machanupa na kaino murder case thopa matam sida ma immediately ma resign to ra kan sida legally pharaga kholaga convict ara kan sida jail da adu da tera kan sida loisina bade adu main na to duna lawmaker mayam sing sina magi mathak ta or moral ground sida main Thadou pa khutpa mayam sing se to pham thok tabra to pham thoi sine ba gi wakhan dadi so adugi maram oiduna sigi 6 naga sigi matang sida henna 14 hostages gi su detain to khiba mayam sing se lo thok re hojik the fate of the 6 nagas very clear myo itarup se mangbado hojik se very clear ne si khre haibadu clear ne ba the fate of the families victims gi mayam sing gi mayek sem na tham kre ba oh moi de si kre hai be se chum na phajana khang kre ba afaba hoi phataba incident thok dok ta ra su is a good news amarom da phaba news ne ba now hoji ki investigation si de se ga mari leina na accused mayam sing se interrogate to ra ga phaba ya ba fivam si da le ba kan si da Manipur gi government na kadai phau to khibra param di si NIA na hekta pai ta bdina Manipur government na su maroi na police department na police na su to pham thok pa mayam preliminary mayam se investigation mayam information mayam se gather to ra kan da establish to pham thok pa ne ba adubu adugi commitment su last 29-30 days it su u de ba so sigi maram oiduna hojik se justice se kamai na phangada phangoi da hai bise choba question amane ba on the other hand ate hen na state gi incompetency ama leba gi maram oje NIA da sinaba su yamna phaba step amani maram di NIA is specifically assigned to investigate Manipur ki police oi tarati sometimes VIP ki duty ai chat ya hai gani sometimes ai night duty tai hai gani sometimes asom gi kaino mob gi adu da rally chat adu duty chat kani hai gani whereas NIA hai se specifically assigned oi ba agency ama ko oi gi maram ujuna hoi na taksin ba mathau tai ba adu state government ki cooperation state police ki cooperation muka leitra di muka NIA su robot gumba gi type ni mathanda tat to bangam de bagi port ma lebani na Manipur gi police na su phajana cooperation piu ma thau tai ba so hojik le ba fivam si da mi tarup se amani thado gi pastor hat khiba ahum dusu amani aduga chiru gi ambus nupa ma magi su ambusu amani adai loibol da attack to khiba civilian ni Langka da to khiba mayam sing civilian si khiba mayam sing se maroi na justice pham tho eba sigi mayam sing se Manipur hojik aina personally estimate to ra consider approximately 35-36 people civilian innocent people have died go after this swearing of the present government mob to na ba na chadeba civilian mayam sing se ka su khang jada ba angang macha ni ka su khang jada ba reverend pastor ka su khang jada ba asmaina pastor moi tarup naga gi asmaina mi cham praja mayam sing se adum siraga adum
adamai dum tawraba tarabadi people prajan mayam nadi sukha thajaro ba si government se yeng liba yeng se sidadi kamai yeng be India government gidi moina design tawra kansina moina design tawra matungina adum tabane ba this is the creation the design made by Indian government Indian state nasmai na tagani haina na bagi damak ta tawkhibane ba Maramdi for the India gi lengak na yeng ise anti India se kana kana ra hairadi maitai na di anti India ne maramdi moina sovereignty tale India gi thok pa tale maitai gi la lo ba sin maitai gi la thoba hai tare manipur gi insurgency mayam sing se adu taradi maitai se kamai na theng ba yai hai rabadi na su se pusilak pane ba army na hobadagi hojik su hekta hai taradi su hai radi cookies are not anti-Indian. Hairaga adugi lama duda moi miyam si ko to ning ba to halle ba. Ado sik si tore hai na ngang akan sada sigidi police ge subject ne law and order ge subject ne akhoi gi army gi thau nate. Adum hai ne theido akan adum leiba. On the other hand Naga gi su sovereignty flag constitution te talabani na chi su theng ne ba yadre hai na cookie gi su mayam sing se su gi da cookie gi la lo ba me posila kan sada am ko theng ne ba. So this is how the Indian state tried to justify their position. In the midst of this, kanano victims ako micham prasane the same Indian citizen. See the India da to biganu ba Burma da to kusukai deva India government ki police Bangladesh da to Nepal da to China da to kusukai deva the same Indian citizen see the human rights violation mayam sing se dum to ki ba Indian ki policy se change to deva ya de hai be sine ba prajana hoi na isa ki self interest dum yinga kan se da ya roi hoi bhap ta min na mathau tai ba si Indian government ki se maroi na luching ba mayam sing se na si human rights violation mayam sing se hoi khang ba mathau tai ba Aduga, we need to protect the life of the citizens. Suspension of operation mayam sing se prajanadi pura takthoaga mayam sing se suda leriba lisinga niga 2181 cadres mayam sing se fazana re-verify to ra kan fazana kem the thambyu haibane ba sakar na kadai phau implement to hibra to hidabra how these people are not responsible ado itaradi akhoi na hek haijabado Sigi lising aniga chamaga kaino 81 haibisa sigi 2181 gi gather mayam sing se andaman da maung manipur da mugi damak se da thambira ga thamdo oba sulal hoba mayam sing se doi tare manipur da shanti legani ba yes adumain to duna su se manipur lengak na su ekoi na di kakhat pangam de hai taradi delhi na design to hiba agreed points mayam sing se extortion to roi dogni civilian da tek to roi dogni manipur gi integrity ngak ka dogni loss of the land khoi ngak ka dogni sai di ba mayam se kem se kaino da thamgani crpf ga bsf na mo yingsin gani tha khoding gi unagani simayam sing se phajana implement to hibra hai ba se manipur government na praja mayam na su lo tho hai ra kan se mo phajana yingsin ga dogne ba Assembly the resolution law consider Assembly high say just legislation be bill gi exam na bagi neba resolution passed or aga governor on SNP the kana roi ba sigi se law su high say policy neba sigi se policy executive decision the policy ni na assembly the kayara passed or ba su kana roi ba maram di governor on SNP ra consider ek on ga do ba na te ba sigi pot se this has nothing to do with Assembly hoi ming oina di chawthokpa framing oina di optics gi oina di chawba yawane assembly da tararak house resolution law ro su se kakhat loi pa maram di sigi se governor na atei na Indian law na te ba assembly is for law making body ne ba so mayam na hoi na khangba mathau tai ba seriously if we are concerned about su there are many ways where we need to check it and verify the su agreement designed by Delhi se citizens singi phananaba gi damak ta hayeba sida akhoina uriba su se citizens singa phananaba na te hatnanaba gi ne terrorist activities gi damak ta impunity ne haireba ado itaradi prajana akhoina check and balance to ra kanjida leiriba lenga maroina state government sida akhoina taksin ba mathau taeba 8 9 thamjage yam noise busi leiri film sida thokliba series of incident mayam tamchiliba thok mayam sei kanagumba amagi khut ki mami yamna sauna tai haibdoni
tauba yarabasu taudana dumak lairibasi karigumba manungda aronba khara dumak lairaba film ama do manipur miyamna khangnaraba wafam duni haibadani amnungje jamagan hujuji lairi film sida manipur gi issue sing loishinna bhona bada do manipur da tholiba tamchirba thodok sing sigi waroshin purokna bhona bada manipur da khundamina riba indigenous people mayam se punsil kanda do ka seso lairi ba sing asidagi kunwa hen bana pun buare ba lawraga manipur da apun magi ba khungjangam jangsinna ware lawre haiba ko imphal hotel da pangthok ke phumung da su phumung ke lai khaba tar si ware film today koi punsil laga achugamba tholiba tamthiriba thodok sing aduga mai chalu manipur si loisina hona bada jangsin be aba khungjang sing koi leminari ba khundaminari ba fruit sing pun punsin duna jangsin namagi matam madu oirabra aduga punsil laga sing khungjang jangsin lagani haiba ware sing dawruk dibasi kamai yengbe aroi ba interview chame punsin ba mathau tai ma common goal haibado shared destiny hai tare ko akoi manipur gi yellow mi singi apun ba karino punsin na ba gi karino haibase yamna tana pham tho e matam su oire yoksu yokselakre swai sida yamna clear cut dum thamba yabase khangba mathau tabase manipur da kanana mitop no kanana yellow mi no haibase debate se pham kuina dum toraga dum lakre pa Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 is a Manipur da extant tora kansida Manipur lengak na adagi power gi du matungina Manipur gi territory manung sida changba tarabadi Manipur gi territorial boundary se inner line ama oina paraga karing kanagumba changge hai taradi si se changhandaba restriction ama thamba yananaba gi damakta power leirabani na Bengal Eastern Frontier Regulation gi matungina moina su notify taweba adugi inner line permit rule haina 2022 da same rak pagi matungina kana no yellow mi indigenous person kana no permanent resident kana no mitop haibase thira kan sida indigenous person se kana no hai taradi number 1 da meitei or meitei haigadra ama ta chapmana naga loraga ama ani subai sida meitei paman aduga ahum subai sida chingda tarakpa ayamba hai tare hills people hai tare adu hills people gi manung duda hojik ki oina recognize scheduled tribe hai tare India ga punga matungda tribal hai ba recognize scheduled tribe hai ba se akoida recognition PBE ba adu recognize scheduled tribe se kuntra mari ni hojik ki oina di adu gi jati kuntra mari duga meitei pangan ga meitei ga tratarup ne kuntra tarup ne ba Manipur se kuntra tarup na sembani haina honorable chief minister na dum laubado si kuntra tarup gi mi sing se manipuri ne haina dum laukhi ba gi tu adu gi pot du ne ba inner line permit gi rule 2022 gi matungina adu gi kuntra tarup gi mi duga provided adu gi jati do provided moidu 1961 December 31 gi mamang da record of residence Manipur sida takre haina leramba tarabadi adugi mi singido indigenous person ni haina logani haibane very clear ne ba definition de adugi matungina akoi thadou singna su do already yamna clear definition ama lere adugi definition chu pakhat ni ngai leite 1961 haiba si su just ngarang nahan khatang wane haina hoi thadou in pina su orep lor kan da thadou student sing su lor kan sida mitop khandok na bat gidamakta NRC 1961 or 51 da leramba do update tora kan sida thadou gidamakta di problem leite hoi ki ni ngai leite mitop du fazuna khandok se Burma da leo India gi du Manipur gi in Manipur da leo haina clear cut adugi oroisin purang nabagi damakta sigi mitop illegal immigrant
infiltrators haiba mayam singse foreigner refugee sigi issue mayam singse loisin na bagi damakta yelho mi du kanano haina clear cut adum leirabanina sakarna lep khrabanina adugi yelho mi sing du punsin na ba mathau tai haibagi se akoina su hanjin haieba unfortunately khodong thebagi maram oiram gani recognized scheduled tribe kuntra mari si sida kunni thoisina ei naga ni haina naga gi common ethnic name du yaraga dum laeba 22 communities in Manipur say they belong to a common ethnic identity called Naga ei naga macha ni haina apun bagi damakta naga haiwa wai se accept oraga dum laeba lemhoriba trani thoi gi manung si sida lusai ga ralte se mizo haibe se koi se kuki sukna nate haibe se clear cut leba segi tra manung si sida mar gi su tongana distinctively dum leijareba adugi mapan lehore mapan manung si sida taret se akoi se chochampur maroi ne chochampur the best to keep mayam sing se paite ne wifi ne gangte ne simte ne ko aduga sukte ne admain to duna zau ne mate ne moise akoi se zomi ne haibane ba do rilem hori ba ni se thadou ne ba thadou ga any cookie tribe haiba 2003 da hapchin ba anybody from anywhere da lakpa yaba mi sing gidu scheduled tribe oiba yan la ba gidu ne ba adu kangbu du ayamba sina thadou gi lon ngang ba thadou gi phi set ba ko yes aduga thadou gi sagei su oiba thadou khunda su taba sigi problem sidai sine ba any cookie tribe si tora kan sida mi top sing se anywhere from ko around the world si sida adum pusilak pa yaba gi sida scheduled tribe taba taradi adudi by virtue the Indian citizen adum tadro adugi kangbu sing dune hojik any cookie tribe haibe se hojik MLA ani leye saikot gi MLA Paulin Lal Hokip ne henglep gi MLA Lamjathang Hokip ne ba hokip gi man oi tarba so anima mobani se any cookie tribe ne ba karai degi tholak pra karai degi hodok pra haibe se mui gi se yamna doubt leba ko verify to ba yaba investigation to ba yaba port amane ba sidagi ne ba hoi mayamna cookie su thadok su chap man ba ne haina confusion leba se to godo bu thadok gi sinna lal hoba amata leitaba thadok loan su cookie gi loan ni haiba thadok gi phi su cookie gi phi ni haiba loin to ra kan sida noi khauji goji khangi duni thadok di oiba adubu political power paiba gi maram oida deputy CM ni na moi sarkar su paiba ni na sarkar su oiba ni na akhoi kai to ba ngam ye kai su to ba ngam de ba hoji last 60 years sida Manipur statehood pori phangba dagi moina thadok gi loan se cookie gi loan ni haina kanna change to ningai gi damak to ba last India government na moje yoga thama kan la lo ba mu ka simbira kan chi da thadok gi population me yam sing se moina sizin na dun adum lakpa political power se karai de gi lakpra gan de gi lakpne nongmai ma ton de gi vote se capture to dun vote se ka hala kan ji da sarkar da yaw bune ba du matung du da amuka laisang church haina church se moi simayam sing se moi gi cookie supremacist ki pillar ne ba simayam sing se da moi se phajana backing to ra banina thadou gi society se overpower to ra kan se da lepo phamu haira kan se da thadou se moina ko kodom bithla kan se da sijina ba ya ba mo da sijina ba ya ba gi type da mekei de su to ba naga da su to ba adugi fivam se adugi mentality du moina hojik se apply to se lakpane ba Meti to do lepo pamo haina cookie supremacist kambu na thadou di overpower to ba gumna meti to ge to ba naga to ge to ba hating ba hat tam da hat pa sigi cookie gi modus operandi sine ba akhoi thadou sing na thola kan se da natte akhoi na thengna ba ya ba yel homi sing na khoi na thengna ga do ba se any cookie tribes hai ba cookie ni haina ideology subscribe to ba naharon na back to hiba license church na back to hiba political power sa paisin ba mi simayam sing sine khoi gi common enemy manipur gi apun ba manipur gi unity gi damakta
threat labor mayam sing se sini hai bi je hoi na hanjin na tamba tara basu Manipur praja mayam sin na khetang understand to da bagum to bagi maram oiduna ngasi se naga su kukini hai na dominate to ki ba jaga da chat pangamdre meite su kukini hai na dominate to ba jaga da chat pangamdre ekhoi thadou su fear ki da na dum leire ba adu ki tara di yel homi maro ina naga gra leiriba organization aduga community kunni thoi thadou aduga kukisu ya da ba mizo kuki suya ya da ba zomi kuki suya ya da ba mar aduga meite khoi mayam sing se pulla kan che da kuki gi supremacist force mayam sing se ideology violent oiba radical oiba ideology se khoi na crush to ba mathau tai ba not by gun no mai na khoi na khat na ka do ba na te ba no mai da chat la kan attack to ka do ba na te ba khando kan che da identify to ra kan che da khoi na sigi yam sathi ba terrorist oiba violent oiba separatist ideology se khoi na crush to go do ne ba sigi da mak si sin da khoi yel homi mayam sing se pun ba mathau tai ba yes thado khoi na luchinga kan si da step lo ra kan si da mairo ina imphal na yabira kan si da maitei maro ina manipur csos me na yabira kan si da after 2 years cheni matungda last August 2025 dagi di koi thado gi delegation me imphal da lakhre ba adu da thado gi peace mission da laiba myo ema se assam da kuki sing na hatbi ba muka adu man do na la kan da ei ngasi se da phamba yare mayam na di escort pi du na adu da to du na highway no I don't need any security si manipur da lei ri ba maro ina meitei zati highway se yam na pukchil chawba yam na icham chamba yamna minungsi leiba zati amani haibese akhoi thado laiba ei khak nate thado leiba mayam sing hojik leiriba mayam sing so police gi security yaudna akhoi che lakpa hanba ngamme ba aduna takpadi meitei haiba zati se yamna phaba zati amani hojik se thado ga meitei gi understanding se la kan se da akhoi so freely infal da dum sijina ba yare haiba ge se utle ba fataba wakhan ni hat gumba kuki gi ideology ningba mi singdi mapunsi de di infal da lakpa nga maroi ba shanti to na se hire su home ministry na kuki gi leader unpi ne atei te ne tora kan se da amuko ga 6 fire gumba gi type to get tora kan se da suya ya de du moi ne ba so akhone yingba ya ba se kaino hai tara di akhone thengna ba yelomi sing na hojik threat lady ba se kanada threat lady no hai di kuki gi supremacist extremist or ba separatist ideology kambu siga akhoi gi threat ne ba sigi se ko kamai na thengna ga ni si mayam sing se crush to ba mathau tai sarkar na su kuki gi rock element mayam moi gi tari ba jaga khara identify to ba ya ba ne moi gi jaga su yam chaw ba jaga su na te swai da lady ba kuki gi militant oiba terrorist oiba kambu sing do identify to ra kanjada crush to go do control to go do ne ba moina adagi la kanjada lantara kanjada akoi da manipur da aggression to ra kanjada moina manipur bu khushi rashi to ba ya ba gi fifam na jade hai bese akoi homi sing na para tam pham thok khre ba it is too late now thingman khre ba hoji personal interest me am thamdo kanjada akoi ILP ki rule gi matung ina yelhomi mayam thamba mayam sing se tama kan sida any cookie tribes haiba universal dagi lakpa yaba cookie tribe mayam sing se muthat pira kan sida NRC tora kadi mitop sing se la ga su any cookie ju da le roi ba hojik mitop amay khandok tara ba su moi je any cookie tribes adum le ba tara di adum changa kani ba Burma dagi Bangladesh dagi ate adum changki gani ba so manipur praja mayam ne khoi na hojik khang ga do ba se dialogue ne community understanding ne ilhomi mayam punse punningai gi damakta united manipur gi damakta khoi punse ko manipur kan na ba gi damakta khoi punse ilhomi mayam singna mitop khandok na gi damakta punse sigi common goals da khoi chatmin na ba mathau tae ba sigi damak se da work to minara kan se da khoi soidana maipak kani differences mayam opinion differences mayam se tonga na thamdo kan se da khoi phambu phaminara kan se da kuki violent terrorist activities mayam sing se manipur da mut kani ba khoi bhap ta na ngai mamang da di bharat sarkar mo edum yok kani
ko Meitei su anti India ne Naga su anti India ne haina adum sizinaragani adu kansida ekhoi su helpless oibagum togani confusion da dum legani ba so let us not be confused taroi se ba very clear ekhoi gi lami kanano ekhoi gi agenda kaino ekhoi gi future common goal se kaino haiba mayam se ekhoi prajana bab taminara kansida bharat sarkar ro manipur sarkar ro any luchingba lakpa taras congress laga su BJP laga su any luchingba lakpa tarabasu ekhoi na manipur se kanba ngamgani aduga thengnaba ngamgani haibise idmain thamjage yam nuai jai